Kampana! Napalabas. Nakla at darumana ken Daniel. Gapu iti panagpukaw ni Alfon. Kaya't gayam tinaud-udi ang malaganan ti barukong daytoy. Gapu iti daginsen ang marikrik nana. Iti panagawid da. Pinagmerienda ida ni Bakit Salome. Iti sabali a bangir. Nagpailot ni Senyor Pasito ken ni Osang ababaunen na. Di nakamat ti mun una ang maaramid ni Osang ti amin akayat na iti mansyon. Iso ang maragsakan met ti babaunen. Iti met panagdaldalos ni Daniel iti simbaan. Adda nasiputan na adwa lalaki a pagduadwaan ti langada. Iti sentro ti ili. Nakita ni Maria ni Daniel ang nakatakder iti sango ti maysa a fast food chain. Kat nagpangta daytoy, ariribuken na ti biyag ni Daniel. Kabayatan na, madandanagan ni Bakit Salome, gapo iti inaramid ni Daniel apan ang palpaliiw kadag iti dua alalaki. Itagagayam, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Kampana! Diyos ko, delikado day tangar aramidam, Daniel. Diyak kayat ama itulad ka iti trabaho ni... Apay adi mo ituloy ti bagbagam nanang. Apay asan mo kayat ama itulad ak iti trabaho? Sino ti dakdakamaten? Kwa, lipate mo dya imbagak, anak ko. Ni kaditatang ti dakdakamaten, nanang. Sungbatan nak nanang. Kanayong nga walit ibalay ni tatang. Anya talaga ti trabaho na. Kaslapay kitin awan ti amak. Taman man o makasarita ken makitak. Apag kanito lang agparang. Inton kuan, awan manen. Iso nga ibagayo ko makanyak ti agpaiso. May sanga ispya ti amam. Anya? Ispya dagiti pulis ti amam, anak ko. Nabayagan at trabaho na dayta. Saan mila nga ibang bagakan ka? Gaputalimod amin dagiti tignay na. Uray siyak nga asawa na. Kadyak amo dagiti araramidan na. Saan nga ibang baga ti amam dagiti gangwat na. Dayta ti trabaho ti amam. Maysa a pulis asin. Iso aman manuta ang makaden na, anak ko. Balitok akalis ken balitok asiboryon. Adun akura paruko tinangusar kadagitoy. Syakmat itati mangusar kadagitoy akalis ken siboryon. Tas syak itati agdama akura paruko ditoy ili ti San Felipe. Adamot ditoy altaren dagiti hostya nga ramatek nga agmisa. Padre Burgos. Mauro, si kamot gayam, kumusta kan? Nasaya atak matlata, Padre. Ne, nasaya atak ko nam, ngam apay anak ko nagtisinnaay mo. Nakasaritam ka din ti anak mo ni Daniel? Saan pa'y, Padre? Di magasak pa'y nga umuna dito'y simbaan. Tapno kasarita ka. Anya ti bagam kanyak, Mauro? Padre, umayak agkit daw iti bendisyon. Bendisyonan nak kuma. Ikararagan nak. Asapay la kumata sa anak ang maisagmak itaramida. Agpagkatibyak ko na aramidak da iti atrabaho, Padre. Gapo iti panagpalpaliw ko. At atak kala sindikato. At atakwatak na agap-operate dito'y ili tayo a San Felipe. Anya? Wen, Padre. Diyak kayat nga ibagada ito'y kin ni Salome. Tadyak kayat nga agdaan nagdasawa. Napatitan ti kampana, Mauro.
mangrugin ti sumaruno a misa. Ti nasayaat, makimisa ka pa'y sakbay a pagsaritaan ta ti bagbaga. Itay pa'y laasaan ka ang makaid na, Mauro. Alusiisan ka. Salome, Pampanunutam ka di manin ti trabaho. Insukat na kamin iti dayta a trabaho. Manmanon nga agawid ka. Kan kanayon asapulan na ka ni Daniel nga anak ta. Salome, patpatgan kayo kan ni Daniel. Ngam napatagmat ti trabaho. Para kada kayo matlaang tar-aramidag. Mauro, ay ayaten ka. Sapay la kumata di nakpagdandanagan. Diyak maawagan ti cellphone mo. Gaputa na kaidap. Amom ka di amadandanagan ak no kasjay asaan ka amakontak. Salome, Mauro, isardeng mo ti panagis-ispiyam. Delikado day tapang gadam. Kasanuan no ada makasipot kan ka, kat patayan da ka. Salome, sikanti makamo amang ilawlawag ita anak ta. Naapay ka na yung naawanak diti balay. Amon ni Daniel ti maipapan iti panggadam. Kinapuno na, kaya't nakaakasarita. Sa dino tayan ni Daniel, Salome. Adda iti silid na. Saan na nga mo ti kaadam ita dito balay? Kanayon nga urayan na ka. Nakaturog nga tan ni Daniel. Diyak mo. Tinasayaat. Kasaritam langan inton bigat. Saanan ang mapasamak dayta, Salome? Anya ti kayat mo asawen, Mauro. Sa anak ang mabalin nagpayag diti balay. Pumanawak matlaang ita arabii. Anya. Daytoy ti tandaan am Salome. Anya man ti mapasamak kanya. Ay ayatan ka iti kastaunay. Kat ipatpatag ko ni Daniel nga anak ta. Apay akas tamot kan ti bagbagam. Diyak kayat adang ganda ita. Salome, sana ko nagpayag. Nas ka na makapanawak matlaadagos diti balay. Makaamukan ton amang ibagak ni Daniel ang nagawidag. Apaaman ang makariing inton bigat. Apay, sana nagpakita kanyak ni tatang nanang. Kaya't kumata makasarita kan maarakor. Apay, manaw mutla dagos. Daniel, anak. Sana ka din na napatagkan ni tatang nanang. Daniel, Mano abulan adyak nakita kan nakasarita. Apay, akas din ni tatang. Baybay anak betul nga anak na. saan apod no dayta, anak ko? Patpatgan na ka ti amang. Saanin ang nagbayag diti balay? Tadanaskan apapanan na. Napatpatag ti trabaho na. Ngimiti siya nga anak na nanang. Nagsakit tinakam ko. Tas sana nagparang kanyak ni tatang. Apaya saan ka matagtagari? Gayam Daniel. Anya ka dito pagparparikutam. Gayam. Ibagam ko makanyak na anya ti parikot mo. Barang matulungan ka. Itay tapay nga da dito tirasa ti balayo. Adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Gayam. Diyak kayat ang mairaman kay ti parikot ko. Diyak kayat nagparikot ka gapo kanyak. Daniel, nalipatam sa amat nga gayam ta. Saan mo nga ilimod kanyak na nyaman ti parikot mo? Alfon. Nalablabos pa yung mitagkap sa ti pangibilbilangan tayo ti tunggal maysa. Saan ka di? Isungay bagamon ti parikot mo. May panggap dahito iti amak, Alfon. Isumot lagayam aman manok ama ka din na. Gaputa may sagayam nga ispya ti amak. Anya?
Madanagan para iti amak, Alfon. Jack kaya ta maisagmak ti amak. Daniel, Ipatpatig ko unay ti amak. Iso madandanagan launay. Napaggad nga minti panggadan na. Osang! Osang! Sa dino ti ayan mo? Ay, adag dito bibliotika nga agdaldalaw, senyorita. Umasidag ka man dito'y osang! Kartingam! Jack kayat ti bayon na bad ababonan! Ay, umayan, senyorita. Nagbayag ka lakit din ayang umasidag kanya, osang? Anya ka diti bagam kanyak, senyorita? Saan ka di nga imbagakan ka? Adalo samjay kabarbaro ako, check? Ha? Ay, nalipatak mo't tan awin na singan dya kotsem, senyorita. Ay, pakawanan na. Mala daw akon iti papanak, osang. Ay. Iso adyak maaklon ti panagkid daw mo iti pamakawan. Anya? No di mo maaramid ana imbag ti ipatpatrabaho ken ka. Nasaysaya at no ikatan kalaangan ababonan. Ay, pakawanan na kun, senyorita. Ay, aramida kun ti paparamid mo kanyak. Oh, anya pala nga ragtar aramidam? Ay. Ing kadalusanan di ko check. Kartngam! Kanayon kayo matan nga agkuyog ka ni Alfon Romana. Masansan nga umay nakasukunan dito'y balay. Sa dino ka diti papapanan nyo. Mapan kami laang agpaspasyar nanang. Nasingpot ni Alfon. Awan di sa bali ama ko nakankwana. Amok dayta, anak ko. Nadlaw kumot dayta kankwana. Ngam, kasmay sa nga ina. Palagipan ka laang, anak ko. Nanang, Amangan nga me, no anya ti ko na dagiti tattao a makakita kada kayo akanayon nga agkuy-kuyog. Ala, saan ka matkit di alapdan? Ngam agan annad ka. Agan nad ka latta iti sa diino man apapanan nyo. uwan nanang. Kanayon alaglagi pot dayta. Ay na, itay kayo pa'y nga agsarsarita dito'y terasa. Daniel, Alfon. Nanang, Nana Salome, naunag-unay ti pampanunutan ti gayem ko. Isungan andi ngayat. Among matenday to'y agayam mo. Kanayon ti panagpanunot na. nanang. Saan lang amin na may kat itiisip ko ni tatang. Pampanunutot ngamin ti kasasad na. Anak ko. Gayem, no kayat mo, rumuar talangan. Mapantay di turo ta kanayon na papananta. Ha? O anya, mayat ka? Alam man ti palsiit mo. Tagpalsiit ta itilata. Tay nakmat alaan di airsoft ko. Sige gayam, mapantay di turod. Nakalagip kayo manan amapan ijay turod. Malamlang arudan. Saan abali Nana Salome? Saan kami agbayag iti turod? Nasayaat no kasta, anak ko. Kanayon nga agan annad kayo, Amangan no makasalaw kayo iti agdangran nga ayok. Wan Nana Salome. Hindi ka agdanag. Saan abali? Tadamot ni Daniel amang palsit iti narungsot nga ayop no kas pangarigan. Sika talaga gayam. Ala, mapantakit din. Lalaingam ti agpaliiw. Jack kayat akakuyog manenday di a Daniel ti kapsat ko. Wan, di ka madanagan. Siyak ti makamukan ka. Iti ka nito ama addaan kay tinapintas agon daway. Kabilo mo day di a Daniel. O ala, saan tan apagbayagan pa iti saritaan ta? Aramidam latan ti ipapaaramid ko kan ka. O sige, bye. Nasayaat man. Tar aramiden ana imbag jay binaon ko amang sipot kini Daniel ti ipapaaramid ko. Nagkuyog damanan iti kapsat ko. Kat no makakita iti napintas agon daway jay binaon ko. Kabilan nan ni Daniel tapno agnakam. Sa dinumanan,
tinapanan ni Sika Maria. Kanayon ni Sika na pumanaw dito'y mansyon. Adala na padagngar aramidak itirwar, papa. Kadua ka di manan ni Sika. Dagiti babarkada ni Sika, iha. Kwa? Uwan, papa. Kadwak dagiti babarkada. Ang mabit man lang, papa. Apay kanayon mo adamagan kanyak no sa dino ti papa na. Mas daw lang amin ni siyak, iha. Sigon kadagiti tao ni siyak. Kanayon da ka na makita na ada kasarsarita ni Sika na lalaki. Anya? Saan nakayat ni siya? Na ada kasarita ni Sika na sa bali na lalaki. Nang runa, no saan na mapagtalkan dayjay kasarsarita ni Sika. Papa, Haganan na ni Sika Maria. Ado ti da kasi tan na tattao. Jay kinasarita ni Sika. Ket am-am mo, jay may sana tao. Ibagam kini siya. Noan niya tinagsaritaan nita kayo. Kwa, papa. Awan. Di mo lolbudan ni siya, Maria. At da ka di araramidan ni Sika na tiyakam mo. Kwa, papa. Awan. Adya ko mga itiramida ka sa bali. Ibagam kini siya tagpaiso. Saan na mapagtalkan jay tao na kinasarita ni Sika? May saday jay na hired killer. Anya? Maria, at da ka di pangpanggapan ni Sika na ipapatay? Ibagam kanya. Saan kumani Sika na agulbon? Agin lagi ng tilawag ken sipngot gayam Alfon. Agawid tan? O sige, agawid na nga raw dan, gayam Daniel. Sapay la ko ma, tana iliw-liwag mong tidagansin mo. May panggapit amam. Wen gayam. Katagyaman ang ititulong mo. Nasingad na nga gayam. Isadyak kaya ta makitkita ka analiday. Alfon, Among mo tadya ko nagtaltali na iti mansyon. Gaputa kayat ka lang makita, gayam. Sikanti imbilang ko akabsat. Gaputan na singpat ka. Sana kas ni Manang Maria, anatangsit. Kanayon kami nga agapa. agyaman ang gayam Alfon. Taurebak nang ka. Saan ka ngagpilpili ti pakigayam ma'am? No kasken ka ti kinasingpat ti pakigayimak. Apay payla ko mga agpiliak. Si kalatan ha, tamo ka mapagtalkan ka. Kas nakakmat kan ka gayam Alfon. Si kamat ti pilik agayam ko. Gaputan na singpot ka. Amom ti mangisakit kada kami amarigrigat. Ala, saan ta napagsaritaan day ta, gayam Daniel? Mapantakit din iti nang iparada. Ada nagkarasakas iti saan unay nga dayo. Sino nga tati? Ha? Apay, anak laat, dagitag gayam nga Alfon, ken Daniel. Gagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy tinubela tayo anapauluan. Kampana! Nobela, ken iti direksyon, ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Kampana! Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay.